Muri Tunisia abayoboke b'amashyaka atavuga n'umwe n'ubutegetsi n'abaharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ejo ku cyumweru bigaragambije biziza imyaka 13 ishize bashaka icyo bise impinduka. Muri Senegal ho Perezida Macky Sall yitabiriye umuhango wo gutangiza amabisi akoreshwa n'amashanyarazi gusa mu murwa mukuru usanzwe urangwamo n'akajagari k'imodoka nyinshi. Izi bisi zizafasha kugabanya ibyuka byangiza ikirere. Aha muri Senegal kandi abaturage bahitwa Manibe ku nkombe z'inyanja bakomeje gusaba ko aha hantu higeze gutekerezwa ko hari mu duce nyaburanga hakorerwa isuku. Bumvikanisha ko imyanda ihajugunywa itera abantu ubwoba bwo koga cyangwa kuroba. Perezida wa Benin Patrice Talon yavuze ko agiye guteza imbere umuhango wo guterekera cyangwa kubandwa uzwi nka vodoo mu bakerarugendo kugirango bizamure ubukungu bw'igihugu. Kubw'ibyo hazifashishwa amaserukiramucyo ngarukamwaka. Irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu rigeze ku munsi wa gatatu muri Cote d'Ivoire. Cap Verde yaraye itunguye Ghana imaze gutwara ibikombe inshuro enye itsinda ibitego 2-1 mu mukino wabaye ejo ku cyumweru.